Na wachi a etwemu ya na ye mampeni yevra na Akufo Addo wotu anamon be se wokọ eye abachimemu na ka dodo a ye man Ghana ye de na just woni abrofo no mpenimfo no amoda sika no ano akokasa se na be ya ka no matitwemu de amaye na no na tesa kwantu no mu no akoya manone no be hia plane na wode akọ na wo mampeni high eye private jet na tese per hour bia na Jeno sika sombo 15,000 euros. Na ebusuafo eno na science mwe ebeto dwa manfo de ebufu kese esane no so se ane na woman yi emu ahotre kese wo man mu ye ho ekire yen tax ahodo ye piepia to manfo eso ye tua ene fuel price ekoso na ebiem so no akade ahodo ye hia se woman ye ntimi nya bi na woman pani etimi to na monsa nya se ye plane na wo fa kekede akọ cancel debt no wo ji eye ehun sika sombo 15,000 euros atete de buy sika ma sika dada no 1.2 billion na womo kasa womo twe ewo form no radio presenter wo eye radio gold so be ye program show so atese wo buy ebufuo wo kasa no de ensem bi atudwa no na amanfo kasa asem we de utimu so wono nso ebufuo a amanfo awodo akyere ananse entoso kokwa amanfo awodo ato ede tia emampeni efa eye plane na wo high private jet or higher per hour 15,000 euros so no nso ne de na sabre odi ababonti ase ne kwan so wode eba na nya asem keto ne busafo according to a radio gold presenter yi no watch that amanfo bebre wo mo atena play mu enya kwenhia wo mo ahwere wo mo enkwa ase wo mo kwampo wo mo moja ye bema atese wo mo ni boni bi anya se boni bi eni wo mo tirima wo mo de full play na wo mo ahwere wo mo nkwa no senka sa asem we ebi eto play ye free Ghana ya high per hour 15 euros na kebene de pa na busafo se no de nsem no tudwa na manfo se asem na ye ni aya se Ghana for asem we se na sifa kwa na ye ya nanso no nso kwa ode afaso de enye ne papa so kra na yenkotie ensem ode abetudwa Ghana for abetwe na no awo form ne ba ye di ekire ensem ho enkomo so bebre enya plane crash asofo nyina bi nya plane crashes American sofo bakui minim ni din mo back about 3 years or 4 years ni erado ane na yere omukonya plane crash no mu wiye yanka kra no na no American superstar ya obo baseball yi Kobe Bryant wonu so ne ba fe a 17-year-old girl erado mukonya plane crash no mu wiye erado na no Africa ya play me kwa sure no so since the pa 150 cent eno mu ye erade moja edi bimbebre hwere o monka enam plane crash erade boy na sa play we to a emofom erade crash sa ni pa no be sa crash sa play we crash okohan crash sa play we Ghana will lose nothing. Erade so claim this innocent weak na ebusuafo radio gold presenter no na just work asa wo de bufo mu kase enka play we twahwe yanka fa problem bia Ghana for enyo how bia man but ni niemu no do se one body no ebusuafo wo hwe sana na wosifa kan nsem ne de opa akire na say allegedly na manfo to say mampeni yewra Nana Addo na kwentu otu na woche etwemu a de ko cancel debt no ho ka oboye no enwa bufuo na ma na kasa ba ne niam ne busafo simple wo man yisika en wodi efa plane no na eto de akopie mu ate say ye hu ni say wo chi o man ye dia na simple kwampo no aboye nka no kwampo no eze enough say enu nti no obi betime bie na no akasa ede atia ne say nka ne plane en crash is it a good and a patriotic way to think say o mani ba wo be dwen say ne mampeni ana simple kwampo because of ade bia wa ye ntini ne mampeni enya akwanhia na anampo wo bon paye edeche nakopon se aka plane tutoya enka enyo how emagana na enye Christopher ya na ye taika se wo bon paye mpo anu abon paye ni bi amawatanfa ka se nyankopon sakra makoma na wo wish bad evil
de wan ka say wo krampo o mpe e ma wa won wo we she e de money pa o yonko nipa say no matter what the person did no is it worth it and say e good say wo yes ade no anas wo ka sa ensem na ana no na ma amount for e ka say da bi amount for e trash wo mo de e politics e nyama ense fata bi de ka ensem ma ense fata na mpo no kwampo no asem we se ba ne say ye twe na no awofo mo na mpo kan ye twe na so e wo so a obetimi aka say culture of silence bi na ye say openi yen kan ba da bi asem no be ka but wo ka e sheda ho se wo ka koka se ye mampeni nke mpo no wonya akwenhia na ne plane eteto ya nke be enyo hawo mo man na ye say the one sem no trash I say de wo pe wo hwe ni na say wo pe sa e de ma na nti na say o man no enhire ye mampeni na enye ne papa mu asanti na say busafo enu anti na manfo do aba ponti a wo mo e backlash ne kaseti na say da bi enye ne kwan so ba ni nia mu no do say eye bone kwan so say na dodo na ewu ni say mampeni efa eye 15,000 pounds per hour plane. Edi two kwan ko cancel debt e make sense win but ni niam no ye hwe nim so me account edi ama ye say ope impeni fono wo mu nia no wo mu eni ya wo mu eda ne dinia no wo mu account edi magana for enti say wa ye bibimpo na ne sa we twa no enye papa mu a ya so ne sa wo tumi say beto aba mpese se be ko so na se anya ye den ya ne be kasa na Zakare abemu na sempo se du aba to pen so a ya to etian na emba ne se ye to aba na nipa dodo yi aba ato ma be ya ayi eye mampeni we se won di enso na mpo no won hwe na ye mayimu ensem won tutu ni ye na emma ye na ye ne yetimi enya nkoso mami na obi sa kasa because of the hebia wada ne dinti no wo bompa ye say entu na nebusafo ye kwa na se ba nti we radio presenter we se fata say ye beche no e de na atum for ne nsem a waka na say ye nya ne say because the see ade de culture of silence na ye terms na mfamim say ye aban we ebu ye nsem wo mo efa wudi eso wo mo emma mo kwan emmo mo enya kwan enu mo nyuma nti na ye say enu nti ye nya ne trasa emma no enewa enda ho ana we de me de tu wanim onso wanu ye wo efa ensem yi ehu wo betimi e de asomyen e wo ye comment section ho na ebiem so abomodin a share video we on all the social media platforms baby asese ade ye ensem kekaye no ekeka kono na wo bia sori ade wo ne boso en wakato abonte no and only freedom of speech na ya trash ye didi akwa man for freedoms mu ana say still na ye freedom mu ene nante we de e yasem huya edi kan nti bomodin a efo agentwe no etudwa e wo ye comment section now we yenisa no se na mekaye no betimi akọ ye platform so ye Instagram ne Twitter so at @tumagh_ ye Facebook so @tumagh na honom so no wako follow ye ho ahwe ye nwumedi ahodi ye de eto onua eso na wonso etimi a contribute to ye de ekoso e wo ye man Ghana mu midin ye de na ama obusu me be si ase Jamaica ena chinchim fidie no e de ma nyame ye adoma ye be de ehia bi makram nua